enge thalai te nan du enge an mo enge nuaman ti an pan enge trangka yang ti te po an kum ko sa so fiani thalai chuan pitar pitar in le pa te min ko tur kan du la hian thalai no pa chu wangin MP lo ni tai la mi pui ten du thadin na dik nei thei tura zau zo ka mala kan tum ta an lo mu thei na turin MP candidate dang te hi debate ta mi pui ma ka chawani Independent MP a kui gam le ta ba si chuan mitam takhin MP LG fan ka man dan tu rian cha chak deu ni alanga Independent MP tan chuan party kan MP demo party support MP demo ina I party worker te angai vena an mani ti lom thuma an du thal MP kan MP fan mang thei chia lo ang deu ni win independent MP chuan du thal in mi pui te le kan ba man tum na ere na no mo ngin man thei do ni na langa hangai to me chuan in MP LD fan hi noi zanga ne kumtin chu Mizoram MLA constituency somni ngai to chuan noi som pani 0.5 lakh vel man ko tia amaro chu kon thewangin MP hi vote number tu ni wangin a vote zonga ngai to te po ngai khria kharulu te te chuan Mizoram constituency sanchana hian at awal khai thengber man ka du line kima min du saktu te du saklet ben chance ning khria chu wangin Mizoram MLA constituency somni hi constituency chi thumin ka thena tikhatna chuan green constituency ka te mea chuta chuan in vote ta za somnga pakhat ai tam ka hmuna ania ta chuan kum khatna tangin khalai constituency ho chuan MP LD fan ka han hang tananga an concentrate on ania tin apan hina constituency dang le chuan vote independent candidate ang ka mutam na ber ni si more than 51% ka mu phaklo nang chi te khoma chu om thei dona chu blue constituency ka tia akum khatna ni lovin akum pine mo kum thumna mo tangkhanin chumi area chumi constituency chuan intel adi fan kan cham so lenga tin kan che thatwak lo na kan vote mu tem nang chi constituency dang te kan thei ngo don chung lawa amero chu toplama MPL adi fan chu kan hungdon ni langa khati kan ti na chan hi anin taka chuan ni fe thiam lo na tu chanam bing ka thulawa mindu sakle de hi atiom takania apathian thulu na pom lawan nang ni pon fe thiam kuringa chu gangin MPL di fan hi karulu taka chuan constituency level a hian I coordination committee dinin an mani tan tha anti le anduam taka sei ho man tu anga ngai ania chu gangin I ka constituency chi thum green constituency ali the turin in vote turin in du chuan MPL di fan ka sen khan transparent talk long tang talk in mangdo ni ti kan sei khan bok tu ni chu gangin pulta tu MP kala hian independent candidate kani nangin party handang kani lawa nang mani vote so kya kai kani chu kan khon takin MPL di ko ru tak le thataka tam thengber in constituency ka dun theng tuin ni vote chok tuin ka som chun kan putna thok te kan chalai e zona mumal nei lo ho tan te ko hian kong dap sel angai ka ria ten kan chalai na mumal nei lo ten e zona tur ta na training an don theina tur kong te an thiam na tuai hriam ani thina tur kong te skill development lamte entrepreneurship development program lamte chung te chu tuna kan nei aya thazo ka siam hi angai ka ria chang tlung zo ka siam chumi ta chan ti to chu kha ka duwa ni chin ak soi ta kan khan kan put na tu te lo nei mi ta thar chua man zo ka khalani thina tur te ol sam zo ka thar chuan thina tur kong te MP kan ni chuan central lama ka ti thia an kha chu dap ve cha sel ka tu mani enge thalai te nan du enge an mamo enge nuaman ti antan enge trangka yang ti te po an kumrul pui chuan kan thriani chuwang chuan pitar putar kan nu le pa te min vote tur kan du la hian thalai no pangsok te po kan soma tunlai an gema chil PUBG khel thin zong po min vote vek turin ka som cheuni chỉ phải yêu lệ, nó lỏng mà hay lại muốn à,
candidate pon kan ikhan in Mizoram ko vela han kan lo la la so je hi ka sia samchin man zo se me maya han thainara mung takin bo sai na kan da le lo kok ne oi thiang berin kan so yanga ke hi ke kam ko sa kha jo ko somret pati December ni somni pari khan ka pianga sa ka jo ko somret panga a ka pa hi jen na lama tui mi te ni wangin du le pa le thiam ro te ni bai cha phaya pe buta Sampaya hian zirna chun zomin high school le haya hi aizola kau te pula le khajana ka oma samni pakata khan Indian Navy ya samni kuma khan tikma satya na chukar pas ni loka khan Navy le Air Force ka gen je kina ka join ba maro chun ko har satna te oma pangin ka pa khan engineering lampang te min han basic kuya ma se financial lama har satna kan ne bangin exam zela exam thei kha chu Navy hai ka ting non le a ko so ma ti kene exam do la hian Indian Navy hi zo min bar ka pan ta kum so panga je ta ko chu thok ve a ka tho chung hian ka ban doi bi nge ka shelawa shore appointment hi kum che ka pension ma che ka poli worship pathuma azon zatin min shem nge ne min da kum so ma ni chu ka ka service kovel sang sang te han phang ve a khomol pui America ka thing phalawa ba chu Africa te Europe te Australia te thing koi na thing ve a rual on ai me mani chu ku har satna in azir chuan azir ro chuan kan chu ka din hunin azir yau lo ba in khovel nun phung kan thir lo thei lo ba kha khovel nun phung kan thir ma ko nga khan e son na kan han da pa a har je chu example pa ka te ai zola ka u mai sia bi e zo ti mami ai kal MR som ko par akan lukha ka me ka anu ko manwa long sipaya kaluta ka pension point le MR tu kan ram tin na harzia ka chia ka waira ma shala jen ron suka an bang bo zia entina pakat kan penga goa san suangai ko pakan Mizoram police na kal te kha ate ko ta notice minority issue an legal cell and chairman Albert Doze Nagamis lawyer ne kha kare dia kami cuma te ko ka tla sa thei to kan so ni waira ma ko Mizo te ta nom na kun china te an bang bo zia tu nge ron koi kha entin yen na kha chu mai ani lo sambi parukuma DSP pakate Mizo thalai song thum chuang bo ban suara long si ya ram do ne ro soi thai ta kha chi kha kan mi thiam tak tak te kon long tho tho kan bang bo e me maya Mizoram chu ngat na ang kat siam le te si le ram po la kal turin ka soi tu kan ne te si le wa khang te bang khanin ke ma nu na chuan i challenge tam tak min pe a la tang thei ka ni sang bi so patia van le khak ta kan do nge van do khak ta ke pension tu ro ka siam lai ni Singapore embassy a turin na sang pe le ka service chu nya ka report a me me maya shore appointment ka muna chun ko Bureau of Sailors kan te Indian Navy pun pui HR center transfer posting promotion and pui tu ka um pe ko tu sa chu mai chun ni loven ka so do na ka chen Naval Maritime Academy ya sabi ka thok le ba ne khatiang te ni ba kan service after that, you want to nearby village of the video. It's not going to be seen. Just like I want selling in Goa. Meant to Goa. No. I checked up. Two people who have gone when you get your election duty. First thing is you have to book your flight and vote that you either don't want it or you want it in a certain place. So when I asked Nitin Kumar, so he said you should have come 4 days back. They have come, taken what they want and went. The minute you are given your election update, pick up your flight, come to me, then I'll tell you where to go. You can go wherever you want. This is what you do. Next time we will have to. Because I said lady, I think that is where they must have put you. I said me lady, one lady going there, how are you allowing? I'm from Agra. Around there. I said that they must I told him personally also. And I sent one Dubbari letter also to him.
checklist ka awang ano checklist. Oh.